छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब जिगु जिगु धक्का हाला जुला छंगु धैगु छुहे दता जिगु जिगु धक्का हाला जुला छंगु धैगु छुहे दता सदाबहार गायक योगेश वरिष्ठ गायक लिसिन संगीतकार योगेश वैद्य त नेपाल भाषा व खस नेपाली भ्याय छन् सदाबहार गायक रूपे कैगुया वेकल नेपाल संगीत खेले मध्यक खुगु दशक मेहालेगु संगीत तेगु जयन थोख्य त जो मदुगु योगदान बियादिगु दु योगेश वैद्य विक्रम संवत 2003 सालिया नाग पंचमी खुनु येया नेतत्वले जन्म जुया दिनु ख वेक ताई तक थोहे त्वाले चोना बोलना दिला वेक य अबु इन्दिरा नन्द वैद्य खसा मा रुकमिनी वैद्य ख वेकला नापा खुसी मे हाला दिगु विक्रम संवत 2014 साले ख स्कुल पाखे यागु औपचारिक सांस्कृतिक ज्याझोले वेकला पुरुष नारी दिवस रजनी 60 नै युग भर्दछन् धागु मेहाला संगीत खेले पला तया दिगु ख उगुमिया रचनाकार युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ खसा संगीतकार दर्शनदास श्रेष्ठ ख थोमेया त लिपा संगीत प्रवीण नरराज धकाल हान संगीतबद्ध याना दिल गुगु लिपावना स्कुलिया प्रार्थना मे जोवन थोहे मौका वेकल थ्यम दक्षितक संगीत प्रवीण नरराज धकाल नापुचोना संगीतीय प्रशिक्षण कैखना संगीतीय ज्ञान दे तुमका वेकल थगु रचना थम हेल्ले तया हालादिगु नापांगु मेतासा नेपाल भाषाया वो वैतिनी अनुराग स्व वैतिनी ख वेकया रेकर्ड जुगु नापांगु मेतासा किरण खरेलिया खंगो वो नातिकाजी संगीत तया दिगु मे कति प्यासी छ जिन्दगी ख थो विक्रम संवत 2025 साले रेकर्ड जुगु ख वेकया रेकर्ड जुगु नेपाल भाषाया नापांगु मे जनकवि दुर्गलाल श्रेष्ठ चोया दिगु छ नुगुहे छे छनु वनी तिमी ख थुकी संगीत वेक थमहे तया दिगु ख विक्रम संवत 2028 सालिया अखिल नेपाल राष्ट्रिय गीत प्रतियोगिता नातिकाजी संगीत तया म बिबी शाह चोया वेकला हालादिगु मे नेपाल मेरो तिमीलाई थोमे गायने नाप लागु ख वया लिपा रेडियो नेपाल व रत्न रेकर्डिङ संस्थान पाखे मे रेकर्ड याना प्रसारण जुइव वेकया युगको मे लोक भात थोहे चोले 2044 साले रेकर्ड जुया रेडियो नेपाल प्रसारण यागु शिव अधिकारीय खंगो वो नातिकाजिया संगीत दुगु मे सपना फुलाई सारा चर्चा चोक्या हेठेन खस नेपाली भाषा वेकला हालादिगु माटो भन्नु मुटु रहेछ चोट दिलमै रात दिन आँखैमा रात गली अलिकति तिमी अभिमान छोड मेरो आँसुमा नहाँसे यो लामो जीवनमा विशेष कथा लोक अथे नेपाल भाषा जय नम श्री बुद्ध भगवान वेकय अति क चर्चित मेख थोबाहेक वेकय वा माया वा असारया सिनाजा छ मिखा परलक्क च्याका केबदु स्वादु जिमी यम थौ जिथ्यावै सहतिरे छ जित रागमी नुगले शीतला माजु जिगु जिगु थका हालाजुल विशेष कथा लोक वेकल थगु जीवने थम है लेतया हालादिगु दक्ले लिपांगु मे कवि पूर्ण वैधेया जीवा वैगु खुशी ख बोलिय मेख थोहे नाम मेचान पिहावो गुदु वेकया समय प्रवाहमा छुटेका पलहरू कविता संग्रह व उकिया है वाचन सिडी पिहावो गुदुसा मेयागु एल्बम मर्म उनलाई सम्झिदा एक्लो मन एक्लो लगन यो लामो जीवनमा को आफ्नो को पराया वो रीता महर्जन यसले वेकय संगीत दुगु
यो साँझको मधुरिम छतामा पिहावो गुदो अथेहे नेपाल भाषा देछावो फर्गटन मेलोडिज मेचा पिहावो गुदो वेकय एकल सङ्गीते रिता एट हर वेस्ट मेचा पिहावो गुदो थो बहक मेमे गुन आपल सिद्धि एल्बमे वेकय मी दुथिना चुङ्गुदो वेकय नेपाली भाषा या पाखा मुना चियाको चुस्की कविता मुना उत्सववास पिथनेको तयारी जोया चुङ्गुदो किपुया सुकुराम महर्जन चोया दिगु थी मेया त वेकल ले तया छगो एल्बम हे तयार याना दिगुदो वन याकन पिदनीगु तयारी दो वेकय नेपाल भाषा हो नेपाली भाषा याना थ्यो मथ्यो या सब नेपुमे रेकर्ड जुया चुङ्गुदो उकी नेपाल भाषा यामी सचिपु स्वयं अफो दुथ्या जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या कविता मुना गिजिमिजी धोया त वेकल अंग्रेजी अनुवाद याना दिगु खस मेगु छगु सफुन अनुवाद याना दिगु दो वेकल नेपाल भाषा अफो याना जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ भूषण प्रसाद श्रेष्ठ आदि पिनी मे हाला दिगु दो सदाबहार गायक योगेश वैद्य सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु तेस्रो त्रिशक्ति पत्त तृतीय छिन्नलता गीति पुरस्कार रियाज सङ्गीत सम्मान इमेज लाइफ टाइम सम्मान नाटिकाजी सङ्गीत सम्मान नारायण गोपाल सङ्गीत सम्मान धुस्वा स्यामी सृजना पुरस्कार आदि लगायत आपल शेर्पावो सम्मान पाखे सम्मानित ज्यादी तुमको गुदो अथेहे नेपाल स्वर सङ्गठन नेपाल साङ्गीतिक सङ्घ नाटिकाजी सङ्गीत समाज आदि सङ्गीत सम्बन्धी थी संस्थान वेक योगेश वैद्य सम्बलगन ज्यादी सदाबहार गायक योगेश वैद्य वनस्पति शास्त्रीय विज्ञ न ज्यादी वेकल त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाखे वनस्पति शास्त्र एमएससी याना दिगु दुसा बेल्जियम या गेन्ट राज्य विश्वविद्यालय पाखे खाद्य विज्ञान व पोषण विशेष स्नातकोत्तर याना दिगु दो वेक सरकारी सेवा सहसचिव तक जुया सेवा निवृत्त जुया दिगु ख वंगु नेपाल सम्बत 1144 पहिलागा अष्टमी विक्रम सम्बत 2080 माघ 4 गते विवाह यदि चाने वेक सदाबहार गायक योगेश वैद्य आकाछका मन्त अफसोच जी छुशुहा थेनो मनुत सियो थेनो मनुत सियो मशुजी की मृत्यु धैगु थुलिनो गरीब जियो थेनो मनुत सियो अफसोच जी छुशुहा अफसोच
जिन्छु सुहार जिगुला न धोख जाना नतनो जुया जिवे खान दीपया सिपे थे जी जिसता जिहे न खान शिलजी की मृत्यु धैर्य मृत्यु तक मतियो थैना मनुत सियो अफसोस जी सुशुहा थैना मनुत सियो थैना मनुत सियो मशुजी की मृत्यु धैर्य थुलिना गरीब जियो थैना मनुत सियो अफसोस जिन्छु सुहार छिगो जिगो जिगो जी सक्कल नेवार मंकासा नेवा यूट्यूब